baba. Dongo pende wodi jona. Wazee wanauliza. Pingo ni alwete pita. Pingo iko kwa mkono wa Pita. Pende wodi jona niya. Wanamuuliza ya kwamba. Penyo Pita kajona. Wanauliza Petro wa Yohana. Eko mane uyudo. Nguvu gani mlipata? Kawuno sechengono. Leo ikaponya. Inga mane manyochura dogo. Jina gani mlikutana naye? Machango joma tuo mani ado hekalu. Ponya wagonjwa kwa hekalu. Utako gino gikaje. Kaanza na wapo. Pita makajona. Petro wa Yohana. Wache jimi jomura. Asema kwa wakwanza. Watu ni karo malero ponge. Kama roho imemjaza. Forongi so Pita. Roho ikaambia Petro. Itaonge makosa. Petro kuna makosa. Sayatidako morogoni. Kama kijana ameachwa huru. Itaonge makosa. Petro kuna makosa. Moro yuogoli chuodo. Kama kuna bomo limetaka kutoka. Itaonge makosa. Petro kuna makosa. Dako moro resi. Kama mama ameremewa. Itaonge makosa. Petro kuna makosa. Kijana moro war. Kama kijana ameokoka. Itaonge makosa. Petro kuna makosa. Sema nyako war. Kama mtoka ameokolewa. Maneno yangu mingi itaanzishwa kwa 7. Asawe ya chake matinda bichu. Wacha nianze kwa 5. Emumba ondekie. Kwa gano langu limeandikwa. Eka kinyine jolochgi gi jodongo gi jondiko nochokore Jerusalem kod Anas jadolo maduong' gi Kaifa gi Johana gi Alexander gi owete jadolo maduong'. Ne giketo Petro gi Johana e diergi kendo ne gipenjogi niya, usetimo gigi gi teko manade kata gi nying ng'a? Eka Petro kopong' gi Roho Maler nokonegi niya, un joloch ji gi jodong Israel, kunonowa tinendeni kuom tich maber motim ne ng'at mong'ol maonge teko. Ni en ang'o momiyo jalo ochango? To ng'euru duto gi jo-Israel duto ni kuom nying Yesu Kristo ja-Nazareth ma unuguro, to Nyasaye nochiere kuom jomotho. Ene ma omiyo ng'atni ochung' e nyimu kongima. 11. Ene kidi ma un jogedo ne uchayo, mosedoko kidi moriwo kor ot. Kendo onge kwo kuom ng'ato moro, nikech onge nying moro machielo e bwo polo mochiw ni ji monego wakwoye. Wating' badwa ne Yesu wuod Nyasaye. Kono kwa Mungu. An Dik anyakwar Muga. Ni Dik mjukuu wa Muga. Aja Karachuonyo ka. Mwana wa Karachuonyo hapa. Aja Kodumo ka. Yeye ni mzaliwa wa Kodumo hapa. Ilo wachung' ilo makwiri na nochako daki. Tena nimesimama kwa ardhi ambayo mababu zangu walianza kuishamu. E senta mar Dan gotieno mar chieng' Jumamos. Kwa hii senta ya Dan na usiku ya Jumamosi. Mondo achiu kiful. Ili nipeane kifuli. Ma mon gi chuo dwa loro go begegi.
ambayo wake kwa waume wataenda kufunga nayo mabegi zao. Kakoro jiwiro mondo wadoge runge giute manowae. Kama watu wanarudi kwa malango ambao waliacha ama kwa manyumba ambao waliacha. Daer monda wachi ni Nyasaye mundu gwith jodongo. Ningependa kusema Mungu wabariki wazee. Nyasaye gwith wuone nagi gilala. Mungu wabariki wa baba zangu kuenda ndani. Kendo asaliut Nyasachgi. Nimesaliut Mungu wao. Maoseti mongwono kabedo kakakora beda chaloni. Paka nimekaa jinsi nilivyo. Otieno giye monda chunge paoni monda wachi weche manok maruotho kete chunya. Usiku wamekubali nisimame kwa hii uwanja niseme maneno machache ambayo Mungu ameweka rohoni mwangu. Nyasaye gwith jotichne mobedo piny mos. Mungu abariki wajakazi wa Mungu ambao wameketi chini. To giye monda nwang thuolo gotieno monda wache weche manok tok weche mabeyo moseyal. Wamekubali nikaseme neno kwa maneno mazuri ambayo wamehubiri. Pap maotieno sani makoro wachungeni. Kwa hiyo uwanja ya usiku ambayo tumesimamia. Ndalo duto nyaka nayud ng'wono mar yalo wach Nyasaye. Tangia nipate neema ya kuhubiri neno la Mungu. Nyayudo ni monda luongo pao chieng' Jumamos kama ni pap mar Ruth kod Naomi. Nilipata niite hii uwanja wa Jumamosi ya kwamba ni uwanja wa Ruth na Naomi. Niso ni en pao ugo. Ni uwanja ya kung'ang'ana. Wa kuokota. Niso ni tok kaji osekeyo. Huenda watu wamevuna. To dinwang're ng'ato makoro dong kagike ok nokwanyo. Linaweza patikana yule hakupata vitu zake ama hakuokota. Koro kacham osekao to dinwang' ng'ato machunye to dwaro kata kamano ne okogore ne maber. Kama mazao zimechukuliwa, inaweza patikana yule ambaye kumpigia vizuri. Ene machunye nyalo kalo neno gik majidi wachi to do wach ni makoro mara. Moyo wake inaweza pita watu lakini aseme hii naye ni yangu. Koro pap motieno machunge. Sasa kwa hii uwanja ya usiku ambao nimesimamia. Dapim kod pao Peter mawuod joka Jona. Naweza kuilinganisha na uga ya Peter. Tok bedo e pi seche 6-7-8. Kukaa kwa maji kwa masaa 7-8 hivi. Gisuna, gikoyo, gipi mang'ich. Na umbo na baridi na maji baridi. To gogo duogo nono karo nyang. Lakini nyavu inarudi bure. Kadho wath monorie tiendgi gi besen. Kama hapo wamama wameketi chini pamoja na besheni. To winje mago gungo bosewi yeno chopo. Zile mandege pia zimeshuka chini. Kalwang'ni bendo osechiew. Kama hizi pia wameamuka. Rito gimae pi mondo bi gichak sherekea. Wanangoja kila ambacho linatoka majini waanze kusherekea. To Peter ka Jona wuok. Lakini Peter mwana ya Jona anatoka. Wang'e ng'iyo tie nam ka nyithindo matindo makie oting'o kubni mag kwanyo mena e bath yie. Anaangalia pale kando ya ziwa kama watoto wajane wamebeba vitu zingine vibui. To Peter penjo nadhi chako wacho ne joma ni e dho wath nang'o. Peter anajiuliza nitaanza kuambia aje wale walioningoja. Tok kao sikiri manadhigo gi bajet mar wuon yie. Kuchukua kila ambacho nilienda nayo pamoja na bajeti ya mtu wa nyavu. Machamo to wachamo waduogo gi besen gi sende nono ka wasechiemo. Kukula tumekula tumerudi na sahani bure kama tushakula. Adhi wacho ni waduogo nang'o to joma ritowa to wadhi miang'o. Nitasema tumerudi aje na wale wengine ambao wanatungoja tutawaambia nini. Koro Peter duogo ka wiye okulore nikech oduogo nono. Peter anarudi akiwa na aibu kwa sababu wamerudi bure. To ng'wono timorene. Neema ikamtendekea. Kaka kodwok mon gi besen onge. Jinsi anaweza wajibu wa mama na besheni hakuna. To rado gi ng'ato to wachone ni wachak watan yie wadogi. Akakutana na mtu akamwambia kubali turudi tena. Tek to tek. Ngumu naye ni ngumu. Dok godiochieng' ka chieng' osewuok. Kurudi na mchana kama jua tayari imetoka ni ngumu. Giolo otieno wang'e be koro dwano chak mire nikech chieng' kelo nindo. Na uchovu usiku, asubuhi pia kunayo usingizi inakuja. Yohana mawuod joka Zebedi be penjo Peter. Yohana mwana wa Zebedi pia anauliza Peter.
nito madhar makoro ng'ani wacho ni wadog ni rech ni kanye godiochieng'. Peter huyu akisema turudi, samaki iko wapi na mchana? Kech duonde to wacho ni wadoge na. Sauti yake nayo inasema nayo turudi. To wabi koro ne wa kawaduogo sayo wuon gogo no wawe. Tulirudi tukarudi kusii mwenye nyavu ya kwamba tusamee tu. To Peter wacho ni ng'ani na winjo ume wewe wadhi. Peter akasema nilisikia uvumi wa huyu mtu, acha tu twende. To kagidok to wacho ni kipodhi mabor. Waliporudi wakawaambia msiende mbali. Wadhi machiegni oken mabor kanyo duoko goge manete. Tuende tu, sio ngumu, kurudisha nyavu ndio ilikuwa ngumu. Kisona wacho nitokweche manye wasechamo waduoko goge pidi chieng' kende to bang'e waduogo gi gibowaena. Kumaanisha nasema tulishakula lakini tunarudisha nyavu tena mara moja ili turudi na kila ambacho limerudi toka huko. Paugiko kama ndalo mang'eny nitie weche majawache. Uwanja wa mwisho hivi kunayo maneno huwa ninasema. Nyocha wacho kawan Mathare. Nilisema tulikuwa huko Mathare. Kapap go chieng' Jumapili odhiambo. Kama uwanja inatoa na usiku Jumapili. To awacho ni ure pawe rach. Nikasema ure uwanja yake ni mbaya. En pak midware lot githuon makata joma nike dogoro teke. Ni uwanja wanataka ushindi kilazima hata kama wale wakungangana nayo ni wenye nguvu. Tokneno game mokwongo gi game mar knockout gi quarter final. Kuanzalia mchezo ya kwanza ya semifinal na ile ya kumalizia. Panyal giko manone kaka tielo chapni. Ile uwanja wa mwisho jinsi waliona mguu ikipeleka. To team moro bose neno joma gidhigo goma idware goal mogik mar kao kombe. Kuna kikundi kingine ambalo limeona wenye wanaenda nazo. Joma no gocho go koro gibe gigo tamsi. Wale waliopiga tena wanapiga tu. Sechogo iwuoyo gi jotugo maber ka koro jidok koni gini ka uweyo mar nedo muoch. Wanaongea na wachezaji vizuri ya kwamba mkiacha hii kitu turudi tena. Itok goruok majibo neno ka wagike final. Kupigana mpaka watu wameona tumefika kwenye finali. Wadhidok marach ka wiwa okuot. Tutatoka vibaya pamoja na aibu. Mane sama coach wuoyo wacho ni goal en goal kato loye gi lwedo bora ni neto yienge. Hii ndio maana kiongozi anaongea akisema goli ni goli, hata uipeleke na mkono bora imeingia. Otieno adwa na wachi. Usiku nataka niseme. Ni lot en lot kako biro kwa dwa ng'e. Ushindi ni ushindi jinsi inavyokuja, tutaki kujali. Gima dwaro ni mondo wang'i ong'i gotieno. Chenye nataka macho yake tizame na usiku. En linesman madala maniae. Ni yule linesman kwa boma uliotoka. Mochunge line mang'iyo kagimidwa ni mondo iloto ting'o kitamba. Ambayo wanaona kana kwamba unaigiza goli lakini unainua kitambaa. Kawuono ene madwa ni kale ka okoneno kakidhi loyo gima dwa no ne ni neto yie. Nataka uipite pasipo kuangalia jinsi unaona, tuone tu neti limeingia. Ref ni pap tijen go firimbi ni mipira doke chuny pap edhi chaki. Referee yu uwanjani ni kazi yake ni kupiga firimbi ya kwamba tunarudi pale katikati. Otieno ka koro wan ka. Usiku tukiwa hapa. Ajawacho ni tim rach gi jadwar koduogo ka gimoro onge ludhe. Mimi huwa ninasema kumawindoni ni mbaya bila kurudi na kitu. Pacherach katorado gi dien ng'ato donegi. Wazo lake ni mbaya hata akikutana na mbuzi la mtu anaweza kaua. Otiene pap makoro wagikien. Usiku na hii uwanja ambao tumefika. Weche mane wachoko chakruok adonj ka chieng' tich ang'wen. Maneno tulianza kusanya tangieni ingia hapa. Na winjo kanyakwara Gumba nowuoyo odiochieng' manadonje godhiambo. Nilisikia mjukuu wa Gumba alinena kwa hii uwanja na siku ambayo niliingia. Malome nowacho kaka inyalo ne ng'ato mabor ng'ama chalo kagima ni kod lek mar dalagi. Malome alisema ya kwamba kuna jinsi mtu anaweza onekana kimbali aliye na ndoto la boma. Na winjo kowacho ni kata obed dhako modonje dala moro to chalo gima en gima ono madigol dalano e namba manye timo rwake namba mane opani do chopie. Hata uenda ni mwanamke ameingia kwa boma na maono anataka kubadilisha nambari ya hiyo boma jinsi anataka. Nowacho ni wasik dalano nene koa gi mabor. Alisema watu wa hiyo boma anamuona akitoka na mbali. Chieng' manyakwara Gumba nowuoyo emana nene par wuora. Hiyo siku ndio niliona boma la babangu. Kaka jaloko mena Joyce Adhiambo Manyaga inodong' chien mabor. Jinsi muuzaji wa omena Joyce alibaki mbali. Kawasik dala wanochamo. Kama watu wa boma wetu alimkula. Mawadong' jowuoth jokwecho.
tukabakia watu wa kutembea wa kuomba. Nachuo kede eweche gochini changwen. Niliweka kijiti kwa hizo maneno hiyo siku. Kochopo gotieno na winjo weche manyakwaro mware no chungo. Kufikia usiku nilisikia maneno ambayo Jack mwana wa Mware alisimama nayo. Nyakwaro mware no weche madhako nyalo choko go nyithinde ot. Mchukuu wa Mware alinena kwa maneno ambayo mwanamke anaweza sanya nayo watoto wake kwa nyumba. Kakoth dudo koth dwechwe to ot be ok ber. Kama mvua inakuja na nyumba tena si mzuri. Dhako mano wuok Jamal majagweng maji ong'eyo. Yule alitoka wa kupalilia ba watu wanajua. Togo kakoro wiye tilwar ka ng'ato kotiyo nene motiyo ne mon. Anatua kama nywele lako liko na mvi lakini hajafanyia mtu kazi, ni amefanyia wanawake. Baka monyalo goyo gi nyithindo manyiri mathundi gichuopo gi yawuoyi matindo machalo gi madongo maduond gichako lokore. Gunzo ambayo inaweza nena na wasichana wadogo pamoja na vijana wasupukizi sijui. To wachnegi ni dala wa makoro uneno wadakie ni nageno ni abende mondi dona. Aambie vizuri waboma ambao tunaishi, mimi pia nilitumaini wanawake wanaweza kunipalililia. Pinyi no tama mamono kodoyo nane manado ne mone koratie. Lakini ulimwengu ilinishinda mpaka nikakuwa mzee. Nageno tingo kapu dingi oret kaka mon jong'iepo. Nilitumainia kubeba kikapu kununua samaki jinsi wengine wanafanya. Nyota mana siko mena mag 20 korgwengwa ka koratie ka ukapu na oko tingo ret mong'ad kore. Ilinishinda saina kuwa mnyanya mkongwe lakini sijabeba samaki kutoka kwa soko. To ong'wenyi it nyithindo koni kata ka okachopo joma didona to un. Anachuna watoto wakiwaambia hata nisipofika hapo lakini nyinyi kata kora kora doke luth. Hata kama ninachoka ninarudi kwa bakora. Kao karwako kitenge manageno nune garwaki kadhilimo wedena. Kama sijavaa kitenge ambayo nilitumainia nitavaa. To une koro udong to kageno ni Nyasaye nobinu. Lakini mnabaki nyuma yangu na tumainia kwamba Mungu atawakujia. Gik mane okaneno nune ma bende numiluonga min ruoth kata nyocha okabedo ruoth chien kanyo. Vitu ambao sikufikia mtanifanya nifikie ni hitu baba wa mfalme hata kama sikufikia. Sino na winjo na chuo kede weche gogotieno. Hiyo siku nilisikia nikaweka kijiti na usiku. Aero koro pino chalo gima pinyi yaore. Ilikuwa ni kama asubuhi nakuwa. Nye wadonjo nyoro so chiko. Tuliingia jana saa 9. Malome manyakwara gumba no chako wuoyo. Mjukuu wa gumba alinena tena. Ka Roho Malero paro ne wasigu moseringo gik dala modhi mabor. Kama Roho Mtakatifu anamkumbusha mwadui ambaye amekimbia na vitu za boma akaenda mbali. Itemo kagiming'iyo gi but rangach ka teria marangach kanyo ok ne gik dalano. Wanajaribu kuangalia hapo karibu na lango lakini hawaonekani. Tie to kamoro ne gintie chien kacha to kuro kama gikeno wasik dalano choko gi eng'egi gidhi kodgi. Kukua zilikuwa kule nyuma lakini mahali nimefika mwadui amewasanya akaenda nao. To nyakwara gumba no wacho kakinyalo law wasigu modhi gik moko mana kosenegi. Mjukuu wa gumba alieleza akisema unaweza fuata mwadui ukishawaona. Kosenegi magitingo elwetgi to ne magwa. Vitu ambavyo zimeonekana zilikuwa zetu. Nyoro ne achuo kede kanyo. Nikaweka kijiti hapo. Kawuono pap modhiambo be nya winjo weche ma Malome nyo wuoye. Nikasikia maneno ambayo Malome alinenea jana. Kaka nya winjo mon gi chuo man ka be no winjo weche. Jinsi nilivyosikia wake kwa waume pia walisikia. Jipi wangi no chwer kochakore chieng' tich adek nyaka koro wachopo Jumamos. Watu machozi zao walitoka tangia Jumatano mpaka Jumamosi siku ya leo. To abe koro ero dudo monda chungo tieno sane gi kiful mar Solex to be apano kalo Solex. Roho tena inanena nisimame na kifuli ya Solex na kanakana ni kama imepita. Mondo walor godo wi bag manye wasekete gikwa. Ili tufunge nayo begi tuliyoweka vitu zetu. Emomiyo gotieno ka koro wane dagani dala ni center ni. Ndio maana tukiwa kwa hii boma pamoja na hii center. Amako thuolo manoke pap manoyal kod Peter mawuod Jokayona. Nimeshika uwanja kidogo na mnene ambayo walihubiri na Peter. Emadwani mondo semb gotieno matin kaeto bang'e wabiro rado. Ndio nataka tupeleke kidogo baadaye tukutane. Pap motieno makora mako kata sara achien. Uwanja ya usiku ambayo nimeshika hata kama saa ni mbaya. Nyakwara gumba no wacho ni wachung' mondo wabar tol ne dala machalo gi
makwame aora. Mjukuu wa Gumba alisema turuke kamba kwa ile bomba ambayo inakwama kwenye mto. Kaka piny noride modhi kagima odonjo ora noyiengore kor miteremuko. Jinsi ulimwengu ilirusha ikateremka kwa mteremsho. Dala ma joma kalo baro ne kang'iyo kod bath wang'gi. Bomba ambayo watu wanaopitia wanabeta wakiangalia na macho zao. Kech kamogike ok namba manonego bedie. Kwa sababu mahali wamefika si nambari ilikuwa inafaa ifikie. Joma kalo buta neno kagima onyalo ambukisa miegi kod kwamo ne piny komodak kumodong'ieno. Wanatizama wakisema wanaweza ambukisha maboma zao na wakukwama. To koro wabiro mondo wabane tol mogik. Ndio hii tumekuja tumrushie kamba ya mwisho. Rangach moero mako tol biro mako nyili wabiro yuaego nyaka kamonego chung'ie. Lango ambayo imependa kushika kamba hii tutairusha tuishike. Emomiyo gotieno sani adwa ni ng'ato bede tayari. Ndio maana na usiku wa leo nataka mtu awe tayari. Gotieno wating'o tol ibiro yuayo kata dala no chala kagima inyume bur piny imanyo gi wang' okne. Usiku tumesimama tutarusha kamba hata kama imeenda shimoni haiwezi ikashikwa. Na watu ni nyili buja dwar. Nilisema vizuri unjili ni kama umbwa wa kuwinda. Dongwegi mani mabor ma wang' okne. Inaweza nusa kitu kama macho haioni. Mondo sem kama gino koro dong' godo no. Aipeleke na mahali hiyo kitu imekwama nayo. Gotieno pap mamako madwa ni mondo awuoye. Kwa hiyo siku hiyo wanja bado nimeshika ninenee. Eni pap noyalo kod Peter ma wuod Jokayona. Ni uwanja walihubiri na Peter mwana wanaoona. Ndiko wacho ni ka Peter makayona wuotho to guinjo injili. Andiko hii inasema wakati Peter alikuwa anatembea. Ng'ato konye nikech awinjo kodere ting' mane Yesu Nyasaye. Dudo duongo baba. Ndiko wacho ni ka Peter ma wuod Jokayona winjo injili. Iranuyo wacho ndiko wacho ni ka Peter makayona winjo injili. Ndiko nasema Peter mwana wa Yona aliposikia injili. To Peter chako mondo wuoth gi gima noyudo. Akaanza kutembea na kile alichopata. To ndiko wacho ni chieng' moro godhiambo ka gin kod Johana. Ndiko nasema siku moja jioni wakiwa na Yohana. To Peter kayona injili ogolo. Peter wa Yona injili kamtoa. Mondo dhi odonje eklesia mondo gilam kaka ne gijatimo. Aingie kanisani waombe jinsi walikuwa wanafanya. Kod somo misa gi yalo ne joma nie kanisa. Na kusoma misa na kuwahubiria walio kanisani. To kaja injili wuok mondo gidhiyo. Na kama wainjili wametoka waende. To gigike dho hekalu kar donjo. Wakafika kwa lango la hekalu mahali pa kuingia. To ginwang'o wuoyi manochalo gima dala gi odong'go. Wakapata kijana ambapo baba yao walikuwa wamesaulika. To dong'ne mar dala gino be kelo ohala ne jogweng'gi manoneno kodong'. Kusaulika kwa boma inaleta faida kwa ukoo ambapo waliona imebaki. Min gi wuon to chalo gimodoke ywak ne ginyuolo raura. Wake baba yao walidhani ya kwamba wamezaa pumbavu. To jogweng' ng'ado rieko koni gini katunene ni oraura to nitie kama onyalo konyo wae. Wajamii wanasema hata mkimuona ni pumbavu lakini kuna mahali anataka tusaidia. To giwacho ne jonyuolne ni watemuru waterege e dho kanisa nikech kuno nitie joma chunygi ler di konywa. Wakasema tumpeleke kanisani sababu huko kuna watu takatifu wanaweza wakatusaidia. Kaeto gikawe pile gitere okinyi. Wakamchukua kila siku asubuhi wakimpeleka. Godalo tiende dho hekalu kama ji donjogo. Akiketi chini kwa hekalu mahali pa kuingia. Chik momiye ka itere wacho ne ni ng'ata makalo gi wang'e gi huruma. Sheria ni kwamba yeyote anayepita mtazame kwa huruma. Mondo gimomiyi nokonywa wan bende mawakelika. Kile amekupatia itatusaidia na sisi tukumleta hapa. Samitero watendo gineno samane watiki ka wakeli yawuoyi motini onego wachul. Vijana waliokuleta tuwastahili kuwalipa. Wan bende joche wang'ado rieko ne mama ugini wabe onego wayuti. Tulikata kauli tunastahili kupata kitu. Koro nyaki bende ng'ama pache tiyo mawirie. Unastahili kuwa mwekima mwenye kila kinafanya. Ng'ata madonjo kama chalo gima wendo ma ok nyakato koro nen malit molo kaki janeno. Yeyote mgeni mtazame kwa huruma zaidi. Mondo wanwang' gima de wakonyre go dala waka. Ndiposa tupate kitu ya kusaidia boma letu. Chieng' ma Peter kayona Peter ma wuod Jona nobiro. Siku Peter mwana wa Yona alikuja. To donjo dho hekalu ka gin gi Johana. Akaingia kwa hekalu wakiwa na Yohana. Sama nodonjo to kijana nong'iyo wang'e. Akati aliingia huyo kijana akamtazama. To Peter ong'iyo wang' Johana to penje ni pani ng'ani dwaro ang'o. Peter akamtazama na akauliza anatafuta nini. To Johana onyise ni ok dang'e ka ok wapenje. Yohana akasema tu
un maudonjo mondo ukonya. Akasema niko hapa ili munisaidie. To Peter wacho ni kama gigieni. Peter akasema mahali nimefika. Injili osedhira okadonji kwamo madala gi ng'ato aina ma in goni. Injili imenisukuma siingi kwa kukwama kwa boma aina hii ukurayo. Gima chiwo ne ng'at mokwamo to kachiw gima ene modwaro. Niko na kile cha kupeana lakini sile kila anahitaji. To Peter wacho ni fedha gi dhahabu to onge. Peter akasema fedha na dhahabu haipo. Kata kama nating'o gimoro to en adwa namiyigo. Hata hivyo nimebeba kitu nataka nikupatie. To Peter olando ne ka en pok oyie. Peter akatangaza kabla yeye kukubali. Owacho ni chung' malo mondo iwuothi. Akasema inuka utembee. To winjo ka gimoro lime machalo obe onyalo wuotho. Akahisi kitu inamtembelea kana kwa maana anatembea. Kama nogiki obe nong'eyo ni wuotho onge kaka en onyako dog yelo. Mahali alifika alijua hakuna kutembea tena. Ne ok opar be chunye nok wuoye. Hakuweza kuongelea hiyo maneno. To winjo ka iye olime to wacho ni ka ng'ani owachona chugi to watemane. Akahisi imani akasema kama naweza nikabuka nijaribu. Gima kuma gini osaya koda gini echopo koda koro tinga chako timi. Na mahali kimetoka na mimi naanza kuumea pesa. Odiochieng' achiel ka ng'ani wacho ne nyalo wuotho tadwa temo kada wuothi. Siku moja akisema naweza inuka nataka kujaribu. Ndiko wacho ni notemo mondo chungi tiende. Andiko lasema alijaribu kusimama na miguu. Miyo winjo ka wach na Peter nowacho nomedo lechene teko. Akasikia neno Petro alisema ikamuongeza nguvu. Mowinjo ka mo manoganda e chongene noyudo nguvu. Mafuta iliyoganda kwa magoti ikapata nguvu. Mowinjo konyalo chung'. Akaweza kusimama. To uye manogoyo mateko wacho ne nyalo wuotho. Akapiga mayowe ya kwamba naweza tembea. Nyaka sojas manerito dho hekalu chieng'ono. Hadi bawabu waliokuwa wakitunza hekalu nobolo ludhe piny mondo gione gima timore e dho gate. wakaweka fimbo chini waende watazame. Nikech aina mar nduru ma giwinjo pok nogo. Aina ya mayowe haijapigwa. Ma kijana ochikore molengore kuom Peter ka Jona. Kijana akainuka akaruka kupiga mwana wa Yona. Kodi nyaka ne achak biro ka jodolo osekalo. Sema tangu nianze kuja wakuhani wameingia. Gima gijatimo en weyo na fedha tiduogo ma giniga. Kile ya kufanya ni kuacha fedha na kulichukua na baiskeli. To maka wuona yudo ni nyaka wuonwa ne opar na nyalo betgo. Hivi ambapo nimepata hata baba hakudhani ningepata. Chieng'ono service noleo kapod idhi non gimotimore e dho hekalu. Hiyo siku ibada ilikuwa wakienda kutafuta kile kimefanyika. Waandishi wa habari nomako video. Waandishi wa habari wakaandikisha video.